jednoga člana iz tvoje ekipe, da ga zaposlim toliko da ne bi slučajno mogao izaći vanka. Nudili su mi marente, piće, a ja nisu nudili Bog, treba, samo zaposli ga, znate, ne mora Koji je to? Koji je to? Neću ja sad upira prsta, imate ovi, Ja prepostavljam. On je ima svoje, znaš, ono... Lađa je plovila. A kako je mavča, daju, znam tako nisam... Nuđeno je na ovoj utakmici. Promatrali ste, gledali ste. Ostaje bez teksta, evo. Evo ga se boji mikrofona. Pa piton je u ruci, nije, ugaćala me nije u ruci, jebate. Piton je ugaćala, nije u ruci. Šta mediji čine? Šta mediji čine? Ostaje bez teksta. Da bi vi... Sad zamisli kada bude pitalo ovo sina, ako Bog da. Samo treba govoriti. Sam reportera za Ne, za tu kuću ne. Ovo je kuća najbolja, šta ti je? Tebe piton je baš. Dobro je, razočarali ste porazom, a oduševljeni našom pobjedu. Izgubili. Sad ti meni reći. A kad si tamo spašavao, ja ću stao ovdje iza stakla, nego više igrati. I smijak sedao, kad mi doješ ovdje, znaš ti pet tako. mama najveće pa je jeba majka. Čekaj, evo, realno, kako i sam bija prije. Nikakav. Zadnjih 5 utakmica. Ko? Čekaj. Moja si reći daj malo tjebate. Ti nemaš Inače mi vidimo. Inače Matić još leži one. A nije vas to, a sve je rado. A to je bilo. Dovedi su perfidno pokradeni. Ajde, gubate nula. Izvodi se korner, svi su pokriveni. On je momak došao na 7 metara da mu se da balon, sam stoji. A Čulo hoće direkt u bran. I prisićem balon i gol. I riješeno. Čulina greška. Dodaj mu pa nek pucava pa neka... Nema ti kontra. Nema veze šta će falit. Nema šansu. Pa ne mora ni ući, neće biti gol. A nakon ideš nešto, ovo prisiću. To je jela greška, nije i Đuđa kriza. Kako mi odigravamo korner? A mi korner lipo uvijek golmanu povratna ili na sigurno. Na sigurno, ulaz, ono između. Ulaz, između, ja, Bože, može. Realizacija svako 10. šansa. Zna se kako mi igramo. Pazi, sad ti uključena skrivena kamera. Osjećaj se ko Iva Čarkuš. Da i Ivo. A šta ti? Mene straja to pomisli. Nemo niti mislim. To je bilo straja. Rekao sam ti sve. Kad bi on liza sanitarno. Jevo. Koju bulu, Ništa se ovi se začepi sanitarni čvor, postoji ona služba Goran i Zoran. A zove samo Zoran, nemoj zva Gorana. Nemoj Gorana, samo Zoran. A jebote se treba ovo Matiću, Matiću! A ništa, Matiću! A ti čuja ovo sada? Ajde mene, ovo. Duje moj, da samo sekundu. Aj kaj ponovi sad šta rekao. Kad se začepi sanitarni čvor, ima služba za očepljavanje, a neka zove Gorana i Zorana, ali ne Gorana, samo Zorana. Evo, ja sam večeras. Goran i Zoran kao ovo očepljavamo sve one pizdarije, ali samo zove Zorana bez Gorana. Evo ti kraja. Ekiju se kao ne sviđa. Njemu ono sliner iz ustinu kaj vidi. Ne, on je za drugo, ima on svoju. A ima koju on ima, čekaj. A ona Lili Bek, ona. Lili Bek. Ona ko što radi u... A Lili Bek, kako je nije
Radijadnic. Aj majčina jedna. Znaš da ima malo pojačane liste, nema veze. A, dobro. Nema veze, ali kao ona njega stisne ga kao muž s njima. Vraje. Nema puno trza. Nema trza, jebate Bog, ona ti kičmu ispravila za 2 dana. Jebate, treba u njej šta treba. Treba koji pekarac Bog te jebate. Ja ću ti nju preporučiti, jebate. Brat. Jebate. Je on kad nju vidi ono. Tako je mama pojačana lista. Dobro, dužavne su tu negdje, lila. A jebe sad neki na bolovanju kurac. Dužavno sad više ne ide tamo preko brda, sad ta konkurencija velika Evo ko je ti preko brda. sad je on uvijek doli, ne možemo mi gledati, znaš, on je sad bole ga leđa, on je uvijek doli, znaš. Može kaže Zoki za Pavića, vi smedite. Krasna stvar. Zoki, dođi, ja došao. Moram ti reći, priznam da ste jučer bili odlični. Šta je sad Ivan? Super ste bili, izmjena napravljena, uključivanje za 10. Samo nastavite, pravi ste tim. Jebate. A ono kad su... Čekaj, da, a kikiriki kad su... Mene zvaje, dva u pivu me zva da dođem. Zato što me jučer snima. I 15. kako će pisat, bravo Zorane. Jeli, kako će biti 15. bravo Zorane. Da li on tebi objašnjava kako ti mora... Zoki upućuje, žena dolazi, sve to ko natraći. Čekaj, Zoki, jer to ono objašnjava kako ti mora djelo. Numero 1. Ti ako si u timu, znači ne smije se sakrivati za igrača. Tako? Što to rekao? Ali nije ti onaj vrati za... Nego moraš biti, uvijek traži balon, da. Dobro, on je. Uvijek moraš biti tu. Alat, masan, komad, bili se. Jer ako si ti negdje bili izgubi... se komad. Crni je kao su bili, evo ima vidio. Čak sam održao u kameru predavanje, vidiš Ivane kakvi je komad. Znači, ovo treba poliva silikona, ovo ide svako 24 sata izmjena. Samo lifting kad je velika vlaga, treba malo sa VD-om iz daleka. Zbog korozije, oro. Ali zimi je svaki dan blokaj mi VD. Pa jebate, ovi majke. Da, ukrasna rešetka, nije razgled crna nego Lako je tu. Da sam mi sa radom, curi dole nogu. Ali rekao mi je, Manjo, ali rekao mi je, Ante, znaš šta mi je rekao? Ali rekao mi je, i ove sam jutro gledao, bili su dobri. Jutro svi da ste bili dobri. Nismo mi bili dovoljno, smo mi njega mogo. Meni kaže, bili su dobri. Vidimo vas, nema veze, ja njega nis vidio. On kaže, i ovi jutro nisu bili dobri. Bili su dobri. Ali ja mislim, nezadovoljen on smet da neće biti dobri. Neće biti dobri. Za koga? Za Boru i on. Za koga? Za njihove ekipe. Za Boru je. Koga? Za Boru? Za govno Splitsko. Nikada. Ja sam iz Srvaca, nema veze, dobro? Moj jedini Spličan među nama je, bate. Jes? Ja vidim, Evo, Kragice. A njegov ti da... Duje treći, a po starog placa. A Duje je... Ali nije dva. Kragić je pravo... Kako su dali teren? Kao se ga za Boru. Govno Splitsko, jel? To je on. Zagi, Duje jedino ima splitsko prezime, ništa. Ima Kradić, dragi. Ništa više nema. Kradić ima. Oni ništa splitsko nema. Pa Duje se počeo družiti s nama i on je... Ostaje... Gospodin. Ja nisu specijalno loši ljudi, da nas ti krive osobe upoznaju. A Kovačević? A ne, pardon, Kovač. Pa ne gleda opća, to ima... Ne gledajte, I znaš šta sam zaključio? Mi boje iz sela ne gledamo. Boju čovjeka iz sela. Da je stav danas sa Ante ili Matić Sabran, bija bi ko Barufet ili Veljo Losen. Tako je. Ima bi svoj dan. Ima bi svoj dan. Ja, onda je Buntić eksplodirao, onda je Zrnić, onda je Čupić, a danas sam ja eksplodirao. Piton! Evo majku, je mi gušti dobio, oni se smiju na moju zajebancu. A u sebi kažu, jebo majku, najbolja sad je to Ti gudiš, a oni guštaju. Oni guštaju. Mi guštamo. Čebate, možda je bilo da je zapravo guzi. A mi čak Bože spava.
Borzansko nije. A mi čao, njemo spao. Da su razrađivali su Znaš da su nikad